ila chamela na ila chalia kwikika kakyongo no muzono wasia give your plans to God nengane sindilo bangita kwa ngai and they'll be established kana nisiku ya niwe so you then no ka 2025 na ndikani ngwanda kisululu na ningwenda twana twele ayetwa ndwele twe kama kwa umwe ngwanda kana na kendo kengi for example na wati ya Biblia wasia nondo ni resolutions ya wasia kana nengane mipango ya kwa ngai na niku ya niwe na you mwaka wa 2025 usuna bitie kana 2026 withela nasilia kwa niwe yubu walete kusanga ngai no na kino wasia ngai no sina kwa ngai ni mystery no number 1 no mboya omonde no sitikila kino chondopo yanga ikonenga is number 1 niki na city not everything wasia wechene sitwe suno wete sitayu haya na hizo kengiazi atilele nangi ni maboya ni wakwatia lakini maboya nai ndabo ya nesa sitwa ni yake wabo tikile chondo dazene situ yake okunenga anu kino chambe yake no siasa what is it for number 1 number 2 will it be helpful for now kwa mbano ndio mwitu wa 17 years old na wenda kana anoboya tengai kuna 17 years old then resolution important ekakana for your time na kwacha haiwezi ndo mwe said and doubt I don't know kwa musumbi kumatene but ibindi yake ni apikie nangini wasia mothe no moko wake ni menangili omwe nangili sio omwe ngili mwe nomwe so you cannot understand the mind of God tupoya na wata abwate mwadhokia yake akenda neka tuende anakupoya tuiguzango niki ziguzango nunda taiko mbalo last year so let's you we boy I know the portion of it utaneka tuna kwa ngo okay bado no waandikite ka notebook oingi nani okulia hii mundula wiki ya goals siya kesi ya mwaka na ile boya na bado yekeka so kiuki tonyara mundu mundu wiki atuna ayende na maisha next end of the day pe tofauti ya mboya na imani mundu ndio boya yote na imani okay ukaza kwenda mundu sini peli compacted katika mboya lakini ndena mwekio there are people smart in prayer but poor in faith akwe mundu ngi kwanza utapoya munosu but ena imani so gila kiende kapa nikino kumata imani mundu chukwa mbano saa hiyo na tila zima tipoye ayo tuende no nena tuende no nena solution jukala bange yanga yatile nanga ino na nena kwantu na mapole ya yani yasindu sio na kwambikisi hapo that is just a faith na amini nekekweka mundu katika Biblia yasiate prayer without faith yes with any impact on him kwa mwekio ni toki ndo maandiko miasia na Abraham hatu account you with a faith account you with a faithful and righteous because of faith aya pe mundu useti ya goals yake upewe mundu taseti ya goal wewe ka kwa muka na ikima mwaka na maybe yo mondo mayeke ka o yo mondo mayeke ka so na so adimika nondo abidi pege ka yo so na gadi ma nondo abidi kwetoma no is the end of the day hard working words that's the key point eko mbantu asata you with kuma ba studio I mean we ba television ya Mutongwe ukenda we hard working I understand administration with the more shoot okay that niwe CEO kila bantu bonde wenda ukileta kitu miniki na iko taboya mono batukiza kuda hard working nili wadi ya muntu no sio mwako by the way to KBT tuitume na yindi ni wa resolution si ya mwako wa 2026 tupole kana tuthukome na bina mwako to apply sio nde pe mundu yake asuti na ile kiangozi ayendo zana muranda doso so it's important to apply sionde mundu mande kwa miasia you know yasiatile ose yasiatile my people perish because of lack of knowledge kuna ngeni wotu nenga knowledge wazo Daniel chapter 1 verse 17 yasiatile and I gave Daniel wisdom knowledge and skills so no zose ndio to achieve kwanga itepo yangai arutongwesi Isaiah 40 yasiatile how long before you tu yangai mwako timbe witu okay mwabati na yini okoli ati otubu kwa ngo lilasi mwako pe mundu siasa akona nyene thane mweke kwa ngai anene manda usungu ne manda mbe lakini ugetha ne wona mundu ngeba yanza wende tha kwetu mundu makanisa nande kwa rasio mundu mangai lakini ende na samaishani you mundu soto no mweleseke nesikwya ndui extremist kwa mboya extreme anukasa kuza mundu su no boya muno piu in deputy
sisi ndo ile ugera mundu no boya apyo pyo akindebiti kana ugera no boya apyo ande batawe itayitu ne anukwe mundu sai teza telekele sai 5 na sai na whatever kwa mundu sai to utusiaitie utusiaite kitandani akomete tu tuwa ninge nwanye breakfast na nwaso kakoma na ndia mukametoke ndia mukametoke so you alafu you aweyo you is a with their under the minus kada we na to saving drug ni minus agwine kwa mundu sayu utuochite katika simu yake unukwazia these guys are blessing me ngwetuma na I add value unaona na there is no shortcut jao na millionaire jao na millionaire kulwa nthi irathokoma pe mundu atwikie millionaire kwako boya no one don't be cheated yes you can challenge me ndutwika millionaire you cannot mboya si unenga acheni na watu ipe na cheni ukazima matano ndikuona neza tiwo cheni na mboya si kwete acheni yes na yeye uko na ndoso evumbe wako ni chao kwa andola me successful kana mende neza maishani ni chao ando alavoi matono soma kwa nikendona mawese ya maisha ni mo makundi ni mende neza balance equation yeah tudona kwera kwamba niwona abyati landwa latange nyini nandi baisi hantu mundu lawo ya kwamba wali nekala kanisa ni the whole time mundu suni the kwa payroll kana under commission fulani han pastor na pete asilika kanisani ni makabokome kila mundu onda ni amuke etome eva umutwae pai mundu wa kurwa ndu atwaiwe amandhi yawe nyebingwe bibilesi yakwa somya nereba amuka wetome pai kindu kita watile ndugezie pai kindu kita watile hati muse wako no kumandhia niki no kotetya kana biblia ya ndio mbitie agumwa ata ndisoma kisomo sizome tu nile tetya so mundu melete kwikara na mundu yesi mando komyasi atilele aipa ndo kwandika kibeti twawa aikala nomba endete biblia yakwikwazwi yakikamba mbi no ndanda soma yakikamba biblia aziatilele ndugezi yasia mundu meni siyo by the way for information mundu meni director mundu meni director mwana mukani manager okay mwana mukani manager mwana muka katika biblia imosete na atiko ikwatile ukotethesie mundu umeona that's why women resemble men men resemble Jesus Jesus resembles God that is a protocol of heaven so mwana muka wonde ni yopa okiotethesia mundu ume ti miuka ti consumer mundu ume ayete ayiba school fee na ayiba nomba na ake mwana muka niye kondo nomba yes that's why uko na mengi miko mangali no mundi yes I'm in the office ni family therapist au mengi umuntu ngone na kuba town makale maneno kuna maprando mayo ni tangazi ano siome these people are tortured mundu mende na nafasi ya kuvumuzika everything umilele you know na imbesa siyanete na kwati beza yanete yuko ajabe mwana muka mwana mundu wangu ni asimu andanu kwa mwana wake petike uno kibetike kimuiye mbilo mbingi na ndena imbesa na mwande na mbesa kiumuelewa yeah ukitotethesia mundu ume kuna waka ti lazima uima biashara manene na wewe nguku kata matumbi kata iya you know kata mbui unaona there is a lot of to do and something mundu mayete manata no nomba no wete viviti pezi ndo mwanda kinolenjia sindo peti ya nomba uwa mundu mwana yetu kunenga mbesa we mazani nome ndanu kunenga mbesa we tiso kana zabuni wanja maka na zega sindu isu si ukwe mutethesie yeah mutethesie we the value weze kwithwa na mundu ma changwa kikiliki kana none mwana mkonge aze we muzado langu atakwa gebetia kwa ndiso chathuke aya pe mundu withitwa itata maisha akarata ibinda kothile ngi na wandie ma interview na wekiata na mundu ne maemelile mundu sio nyomwe no ese tikla ya wando wa white collar ti ya wando wa interview whether no pete mabano akila bandu bonde yuwe mwene iandike can I tell you something kanisa ni inatengia 20,000 kanisa ni 20,000 and I'm saying this ne kambe batinga yose nguma 20,000 na inoza no nende ne no matena we alama tena we anoka ne yamona muna gala ngilomwe na mwangilomwe we na ile tilisi achao sia matumbe tisawa kasomba ni katika kachumbali ndogicha tilangona itongo kachumbali na ndania basi chini 50 na ningo na accountability na responsibility basi endo mandakala ka basket ka white transparent
na kathangu ka kwika ati kupika Paulo kaniloni now sungusha matumbi asu itumbi mo said na 13 bof ta 25 imani su itwite kuthua yu yes adani ipeti and I was a watermelon with 300 600 when a watermelon itatu kana ile tisao tilanga in pieces end of the day wapata manatu ya weyo yes idleness is the workshop and devil yes na ile immorality pando biocha immorality ni okela muno yes ona mawatu ya mengi ona maibunze kati ati niko dhacho mebunze kani kwetha jua wewe muzigo wewe muzigo na mbai mundu ende dogwa muzigo ndiza nezo ugwa muzigo ka ujaba yambe so become either we mundu positive weza kwetha muno kwa value yes in the marriage in the relationship so iko mbano kanisa ni kitu kwa mundu abogoma ndiye ngamba no kana ndi bandu nguyani I want to know why te mwana mukono ogira mizani enyomba yake na wakatetete munambite muzia ndiye asilingi ya nai niyo break capacity hii nyoto uno na mya auti azia nata ya nadimwe onangita kwibinelela ina mya okay yekana na ndiatelela auti ya nadimwe okay nonenga 1000 ambia kota watermelon nuiza na te watermelon yuto ne no yuno no yakala machine ka chips yes coming from zero become a multi-millionaire yuna mwa ndio tiwela yana yu ini mambizo save na muse ayete manata agete manele yes okay aya mwaka ni wambie tayari na twasiebe mundu na sete goal sike badhokanio lakini tayari maundu ona tayari mambie kube as in peke ndo kike kitata yoni wake maisha ni maendie na tayari as in una sete goal yumwambe tayari maisha ni maendie na either kwata loss nene maundu meke kana tayari twimuno ambe maundu ni meke kiena utonyo mwa ozuya na mekosi yeah no isipe ma spirit yeah ndio nawe ndete ngaliko sinike mono batakani nilika banini pe ma spirit meta wa misfortunes mekosi ukeza kueleza saimu wa panjani wale mwambise kudana maataka yeah ona ndiko yauka balani anda pastor wako nono paimu ngade kudate na pastor kana kanisa enda opo yewe nikanaiza kwitha no kwa kila kitu kiraona kisongo realignment ona ukasema jangali muno iwanga yikangu wenda wala pe makautungi alignment sia nini nikanaweza kwitha no cop up na situation yeah ningeyui mjanuary naona tina hit bandu maunde mambe ko ina ai no kwando yupo by the way mando kwa miasi ai Ezekiel ma Zekaria 3:3 alama sibilia yasia enda umwengu isusie neko wekyo ngwengende siakebe okay pe mundu tayari waitie mondo wake waitie mundu wa musi waitie as in mwaka niwambie ondo tuweta tayari mundu sunu register wasio tawakwasio family member anazo tusia mudambosu nake mundu su utonyo mwiki abina hata utonyo mwe hata akamanakana 2026 ona uyo hapo no zaili stuali number 2 ni satani la Yesu mieke imani mweni wambe ya satani yuko utiambia mwako kila kwanza mka nengi nokwatie majaribu kana mapotesa mwenda wenu no ziondo kakwengo itungiangie ni wasabina na wicho command the spirituality pesi ndumwe utazo kuna physical no kuna spiritual either pesi ndu kuna intention muno in terms of either utwaeni biashara nesi anani siaku kila mundu ndeva anakendo kange kasambu kake keleba ndu kuona pate pasio ya ikiabitiwi se kwethia ikiabitiwi se kwethia kino jambe nuwazo kalape pastor obothe na wona waendea nesa hivi nataiba kana kusiye mwenye ndilo ya ni pastor pe mama na ila taipa pe kipindi jisi na tena kipindi kiba na hakuna simu asia nina ati mama option kipindi na asia hivi tunambusi wake wina thina na asia kinu jambe na miaka 3 musema mina kutia na muzeno watu ania kundu kongi and then na munengeletwa counseling no the end of the day timbo ya peke yake na muna counseling na mkula pathina umira ba anda pia na nona chini ya maji ni wai chao wai na makosa na namu tabia na mwa yutu bas iko nano na muboya do you know ni kalite ba mutongo TV mwezi mtu ani usunazi wakiani manazi wakiani after 3 years separation it was very simple iko nano na munene
na maboya ina mose yangu ni lazima ambia ethani hotel ze mose wako asaoba inathi memutongo TV so it is no kinukini ni wendao kulungwa tu kulungwa tu tajua alame opitila maisha ni momo mando mundu onene omboya sometimes mbona nzi tuminokelelia 2026 tase mundu ne ngolila ekite na ali akuibikia alite kwekata amina ali akuibikia akali forward number 1 goals in the stock kali forward keda wenda kuangalia 300 wenda kuangalia 1 million unakwata na ufikize 400,000 kali forward na alawila wakali forward side kuda si primarily ne kwazia sidwa si abambe yeah we nenga kipaumbele baambe nikanaweza kuda ndo tindo kalite forward alafu we minimize lo kudo yenda 2027 ikanaweza kuda inosi wakanonda wenda 10 basi 5 already no wakali forward so we ongela nini kana wachifu ino aya ikulu ya muthia ngolila mundu ekete 2026 twasie no wibikiana ne siania alete kwekata kwetongia mubea kwetongia mubea yes kwetongia mubea nondo no isikendo kimwe scholars twasia uye bando ambako yeba naona kampuni kadhelata tukazi tukwaza musala wako tongea ambaye tongea muvea ethani siania itongea muvea ya mambo wapandu holiday uyonesa ukiokenasa ukinange kinange muthanga mweu na wisi okosabali akuneza na then kumavuye ndethani watonga muvea uyoso ndembo mando kanisa la wiwe ngai akutongwesia na bazo kutongwesia munenge ndembo mwe ino ni akonya kutoka muvea nondo ninapoyie na neke apitima ondone na nena ngai no ndethisi ko kutonga mubea ni kendo cha nikendo kene mono kendo chiche mu Africa mu Africa kwa 0% nono kendo chambe mando kwa maza Yesu amapothi yando 10 maino koma meaning that nena mathina metha mingi kwa ngai lakini no mwasi ogia la Yesu amwa Yesu ndia ndao kuona ndipo yelo nambo inapo yi amukulange meba amiandi azadimene azadimene so itonge mubea yanga ni mubea aya wena ndeto nzio muno sia uthuthio masama etu ni mathala lakini mundu enda kwisa kunana na kuwa kunza atonya kubikiata nikadose thia mwana nia maybe no amutethio kwa ndeto asante ndiambia kwa sema sitwa na hizi nita wa apostle waliponsi Kioko na ni pastor ninye pastor wa ministry of God's Empowering Church tuipaya saika tuona branch nyingi kondo na kondo lakini wendo mbona ni ba saika kwa alamati ya mitandao social media platform tukua Facebook tukua TikTok na tukua YouTube kwa YouTube ni Grace TV ane kanomi kwa deneza search Grace TV ya Apostle Alphonse Kioko ni kukametoke tukua Facebook ni God's Empowering Church na pia no search my personal account ni Alphonse Kioko na no search bado television ito ni Grace TV aya kwa TikTok ni Prophet Sia nomba na pau ngeno kwa thima kwa alamendo mbona nondo wa simu yakwa ni 0720 35 97 8 nenda one na geso ile ndoti yonde meziki songo ni 0720359780 wako na namba yesu ningutethesia ithana mwena musio. Thank you so much. Thank you. Naende museisia ni tuanena niya maundu me bata muno maundu ma ku set goals yaku ne kwatene watetheka ni tawa Steven Mwema ni muthia wa kilungu cha Amuka Mutongo TV ngwatini amuka mba twethe nengi kwenda ni kwa mwe inu ni Mutongo TV.